بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الذي أنزل الفرقان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هري أو يتقولين الله تبارك وتعالى دعانو نانا صلى الله عليه وسلم بيونغ مؤمنين أصحابي مؤمنين لكلا أنيتي بنو إيرانيان دارنغال ليأكو سيد كتوري كما كوميدين أستاذ عبد الله كانوا ما بيبليك ميدين وندو جنگنا كو ميدين بين في جامع ميدين مسجد بعد الرحمن، لكن كنيما كتوم من دار من كلا والكسل كسيد كتوري كإميسيون ميدين دو ألو ورسومي إميسيون موني بروديسودي جمعية المحسنون en collaboration كنيما لا والكسل aray ko émission men allol suma yelo so watani hila nyande hiden partage de ka plateforme en lawol kisal landal ijabawol ko jiya dum kate émission goton allol suma yi aray hande hide fuddade muhadaraji di aray hande mawdu men on tem men ko yowndiri fi lailatul qadr ko say wondo arde kama ko medi ustaz abdallah hande be yewto yen ko ha honno hana hande ko yowndiri fi lailatul qadr itude ko hana wadede ko hana humpitede e ko hana ka wadede han e faamen inshallah wawe naftorde ko naftorte kum e ko hebete ko mojjere mudum inshallah hare ko adino en fuddade en nodde jangana ko jumen goto jangana yoga e alquran ngari hande automa nodduno suka hande nodde sonnajo sujjiri inshallah isa de jangana yoga e alquran hara inshallah no Cheikh Ahmad yewtiri non musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe ga darde ga lawol kisal ɗo collaboration avec Jamiyatul Muhsinun haray ko duɗal ngal ni yuɗon ni ka juulirde meɗen masjidu Ibadur Rahman haray e nder Laken haray wona wadde o bayana ɗo hande ko yowdiri fi o jemma ɓurɗo e moƴƴude no wiye jemma laylatul qadr haray ko janggana kuɓe ɓe ni inchallahu haray ɓe yari jantagol fi yo heɓu moƴƴere ko woni e nder muɗum ko inchallahu haray ɗe weltaniɓe ɗen jarniɓe haray hino yeehi ha ɓawa to suddiɓe ko kamɓe woni ɓawa to inchallahu juulirde no heewi tew haray inchallah ko woni en jangande haray inchallah ko Cheikh Ahmad ni haray ko o jiwa meɗen ɗo inchallah falyatafaddali mashkura haray o make Isa Diallo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا إيسا. ara inchallahu en weltanike jiwo meɗen o jangganno e yoga e ɗe ayeje ɗo turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yuɓmo ko ɓuri moƴƴude e joddi inchallah. aray aɗomi fuɗɗade yewtere nden ko fi honnude on ɗe yewtude ko fi laylatul qadri. ko woni laylatul qadri? la nuit du destin. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, si goɗɗo hiwri kon no hani inde waleykum salam ka joni en yewtay ɗo maximum 15 heures haray en gayni ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi 20 minutes ko jewteten ko fi honɗum nde laylatul qadr jemma kodduriye ka pulal ko ɗum wiyete la nuit du destin ka français on faami jemma kodduriye yewten valeur makko on ko honɗum e honɗum waɗata e nder on jemma importance makko on sa heɓi on jemma Allah hawrindinima e on sa ari rewgol Allah e jemma laylatul qadri haray ko honɗum marɗa e résumay e nder 5 points maximum ma 6 points. La première des choses, Allah inni ka Qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim inna anzalnahu gaynteɗon fi laylatil qadr wo men jippini le 5 Qur'an o mo yiwɗon ɗo o yiwa al-Qur'an ko jippina ko e jemma hombo jemma laylatul qadri ɗum non tun yoni laylatul qadri on valeur ko qur'anare ɓurde teddude nden ni ndeɗo ko nde jippina ko la nuit du destin ko laylatul qadri inna no menen Allah anzalnahu men jippini nde alqur'anare fi laylatul qadri e jemma laylatul qadri ɗum non tun yoni 1 wini wama adraka andinaka nelaɗo ma laylatul qadri ko woni laylatul qadri est ce que hiɗa andi vraiment ko honɗum woni laylatul qadri joni noon enen fof meɗen en anda ko woni laylatul qadri ko homo woni yetade en ko woni laylatul qadri ko Allah o inni wo laylatul qadri khayrun min alfi shahr jemma goto une seule nuit hino ɓuri moƴƴude e 1000 mois tawata laylatul qadri ala e majji 1000 mois noon ɗum ko hawrata ko 83 ans si a rewi Allah a waɗi adoration quand tu arrives à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant la nuit du destin qu'on appelle laylatul qadri haray baraji maɗin est plus grand et plus aimé c'est Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui a adoré Allah plus de 83 ans 83 ans goɗɗo hara himo rewde Allah an rewa Allah hawrodira jemma laylatul qadri on hara hiɗa ɓuri mo ko ɗum Allah inni laylatul qadri khayrun no ɓuri moƴƴude min alfi shahr e di lebbi wulure joni noon namo be men wawi heɓugol wurgol âge 83 ans joni noon si laylatul qadri on hewti ko ya waɗu maximum possible rewa Allah laylatul qadri on noon ko honto heɓoto ko les 10 derniers jours du Ramadan ɗum noon ko hawrata ɗo hikka ko à partir le 1er mois de avril ko ɗon woni les 10 derniers jours ko honɗum noon hanɗa wadde majji e yewta joni e yewta ɗum no yeeso hiɗe yewde taw valeur laylatul qadri on taw go'o en inni alqur'ana on koye makko tippi ka deuxième on nuit goto hino ɓuri kadi 1000 mois ɗi mara laylatul qadri 1000 mois égal à combien d'années 83 ans 83 ans goɗɗo so rewi Allah pendant 83 ans an a hawrodiri e laylatul qadri on a rewi Allah e nder on ɗon haray hiɗa ɓuri mo baraji a ɓuri mo baraji haray laylatul qadri khayru min alfi shahr woni 2 points. Troisième tanazzalul malaikatu ka nuit du destin ɗon ange ɓe ɓen fof malaika ɓen fof tippoto nden ñande ɓe fof ɓe iway ka kammu ɓe tippo fi assistugol les serviteurs d'Allah pendant cette nuit malaika ɓen ɓe fof Allah udditay kammuli ɗin fof malaika ɓen ɓe tippo ka leydi ga fi yo assistugol ono wonɓe rewde Allah woɓɓe hara no jangude Qur'an woɓɓe hara hiɓe juulude woɓɓe hara hiɓe ittude sadaka woɓɓe hiɓe respecti paramɓe maɓɓe ɓen woɓɓe hiɓe sujji woɓɓe hiɓe wadde astaghfirullah woɓɓe hiɓe wadde zicre subhanallah maɗum alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hara ɓe wadde moƴƴereji woɓɓen ɗon hara ɓe juulude sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam hiɓe inude allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim malaika ɓen tippo fi assistugol ɓeɗo toranoɓe Allah malaika ɓen inna Allah men torikema yaafo ɓeɗo Allah men torikema yurme ɓeɗo Allah men torikema jaɓan ɓeɗo hara ko ɗum malaika ɓe woni e wi'ande on so rewi Allah e nder on jemma ɗon ina Allah yaafo mo Allah jaɓan mo Allah jaɓan ɓe baraji ɗin Allah men torikema yurme ɓe
on faami ɗon ko ɗum woni troisiéme point on premier on koye laylatul qadri qur'ana on tippina deuxiéme on nuit de laylatul qadri on himo ɓuri lebbi wulure 1000 mois égale à 83 ans troisiéme on tanazzalul malaikatu malaika ɓen kadi fof tippoto kadi e jemma laylatul qadri woni tati quatriéme on ko honɗum warruhu e jibril kono jibril wiyete ange gabriel ko jibril woni patron malaika ɓen fof jibril ko tippoto ko une fois par an o yiwata ka kammu o tippo ka leydi ga une fois par an ko honde tuma ñande laylatul qadr so tippike ñandatul laylatul qadr ha lutti kadi l'année prochaine ɗum noon kadi ko valeur mo laylatul qadr heɓi jibril mo anduɗen on ko jibril tippi e annabaɓe fof no andiɗo ya plus de 124 000 messagers et prophètes ko Allah nulayno e ɓeɗo fof ko jibril joni noon le dernier prophète ko hombo ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam depuis muhammadu maayi jibril tippotako si wona hunde tuma ka jemma laylatul qadri ko ɗum Allah in tanazzalul malaikatu malaika ɓen fof no tippo warruhu wondude e jibril ne ñande o tippoto fi assistugol tellement que Allah hino welti o immina e missionnaire e makko ɓen ko hombe woni missionnaire e makko ɓen ko malaika ɓen hara ko hombo kadi woni chef malaika ɓen fof ko hombo jibril alayhi salam ko honɗum addatamo ga leydi ga ko fi du'anagol on ko fi honɗum addatamo ga leydi ga ko fi yotoro Allah yo Allah pardonne on péché ji ko waɗɗon kon ko honɗum addatamo ga ko yotoro Allah yo Allah okku on aljanna ko honɗum tippintamo ko yotoro Allah fi yo Allah dando on yo épargne on fof para on natoyta e nder yiite ko ɗum ɗo addata mission jibril on hande kadi e woni combien de point 3 ka 4 1 qur'ana on koye kippi koye laylatul qadr 2 laylatul qadr hino moƴƴi ɓuri 1000 mois 3 malaika ɓen fof tippoto kadi 4 hombo kadi jippo jibril alayhi salam e heeɓi 4 ka tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim kombo ini yoɓe tippo ko Allah ini yoɓe tippo ga fi assistugol les serviteurs ɓe Allah jiyaɓe Allah wonɓe ɓen ka hoore leydi ga ɓe tornoɓe Allah fiyo Allah yaafoɓe fiyo Allah on jaɓanɓe 4e 5e on salamun hiya kisiye bénédiction d'Allah woni e jemma on fof hatta matla il fajr hatumande fajri on feeri woni 5 point ɗiɗo fof ko hombo mari ɗiɗo ko laylatul qadri ko hombo heɓata ɗiɗo ko rewɗo Allah e nder o jemma wiyeteɗo jemma laylatul qadr joni noon jemma on ko hombo ko le nombre impair du 10 derniers jours du Ramadan le nombre impair 10 derniers jours du Ramadan le nombre impair ko hombo fuɗɗori le 21 après 23 après 25 après 27 après 29 ça fait combien de jours 5 jours joni noon e nder 5 jours ji ɗin kadi les jours les plus visés ɓuraɗo visé donc ka ɓura tañƴinede ɗon ko ɗo woni laylatul qadri ko hombo c'est la nuit du 27 26 no weetude 27 ko ɗon ɓura tañƴinede ko ɗo woni honɗum laylatul qadri on laylatul qadri ɗon noon himo wawi wonugol le 21 himo wawi wonugol le 23 himo wawi wonugol le 25 mo wawi wonugol le 27 mo wawi wonugol le 29 mais e nder ɗiɗo fof kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiyo ɓe facilitan en fiyen ɗaɓɓitu jemma o fiyen heɓumo ko ɓura tañƴinede jorte tijje haray c'est la nuit du 27 c'est à dire hara no weetude hande ko 26 janngo wona e 27 o nuit ɗo ko oɗo duwaɗe rewgol Allah en heeɗi combien de point 5 point ko e laylatul qadri qur'ana on tippina deuxiéme on laylatul qadri no moƴƴi ɓuri lebbi wulure troisiéme on malaika ɓen fopp kadi ɓe tippoto e nder jemma laylatul qadri quatriéme on jibril kadi tippoto cinquiéme on Allah inni wo salamun hiya kisiye woni e jemma on fof hatta matla el fajar jongandema ka geeƴe ɗen salmina la nuit du destin haysi ko darɗe ɗiɗi pette jannguɗa afwan haysi ko darɗe ɗiɗi pette juuluɗa haray a wurniti jemma o sa heɓi jusu goto qur'an mo jannguɗa haray a wurniti jemma o sa heɓi astaghfirullah wa atubu ilay haysi ko 100 fois haray a wurniti jemma o c'est-à-dire tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit la nuit du destin qui s'appelle laylatul qadr on famille donc
jon non no lutti point goto kadi wonɗo très important ener jemma laylatul qadre honɗum woni on sa heɓi on ɗon haray ko honɗum heɓuɗa ko khairum min alfi shahr haray hiɗa ɓuri rewɗo Allah pendant 1000 mois ɗi jogaki laylatul qadre wiide 1000 mois noon ko 83 ans ko hombo wawi rewgol ɗo Allah pendant 83 ans hanno sans interruption hay goto wata ɗum haray a nawyi a ronki ma ɗum a nawni kadi jonnon sa heɓi Allah a rewi Allah e o jemma ɗo moƴƴa janga qur'ana bus juula buy itta sadaka kadi bus respecta mawɓe ma ɓen kadi andu hara e heɓi ɓuri rewɗo Allah pendant 83 ans jonnon ko honɗum waɗete nde ñande go'o ko juulugol ɗiɗi ko jangugol tati ko waɗugol astaghfirullah nayi ko waɗugol zikre jantagol inde Allah jowi ko juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jeego ko ittugol sadaka jeɗɗi ko tuubugol rutto ka Allah ko ɗum woni se repentir toroɗa Allah yo Allah on pardonne ko nuyi kadi ka jemma kadi ka Allah subhanahu wa ta'ala on jabinta du'a 6e point on fi ko valeur de laylatul qadri on e wowli 5 6e jo on e dernier jo on kadi ko honɗum man gama laylatul qadr kala rewɗo Allah waɗi adoration pendant la nuit du destin du mois de Ramadan laylatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min zambi Allah yafotoma péché ma ɗi wadnoɗa ɗin fof précédent feƴƴuɗi ɗin fap haray hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala o yaafike madi no wodi piiji tati ko yafotoma bakkatuji ma ko wannoɗa ko fof avant go'o sa hoori suumaye ha o timmoy correctement comme il faut haray bakkatuji ma ɗin fof yafama 1 deuxième on sa naafi suumaye a waɗi qiyamul layli on a waɗi tarawih on pendant tous les mois de Ramadan haray Allah yaafike ma bakkatuji ma feƴƴuɗin kadi fof tati on kadi sa rewi Allah e nder jemma laylatul qadr ɗiɗo tati yaafoto bakkatu kala ko wannoɗa kon hande kadi jonnon laylatul qadri o bientôt ko ɗum si pay koye buy jonnama congé ji fiyoɓe préparo nden ñande hara ɓe rewa Allah moƴƴa noon hawnaki mi darade jour on ko quel jour hawrata taw quelque soit ka hawri nden ñande koye wakkilo innaka kadi jongande makka futuro on heewi ko be juulon tun ha weeta ɓay haray ko on fayɓe mais de faire le maximum maɗum de faire le minimum par exemple joni juulo gueƴe ɗen ala mosquée ka juulirde ɗiɗaɓum ɗum naafon onon e imam on ha o gayna ɗum ɗon tun ça c'est beaucoup pour vous les enfants deuxième o immoyo ɗon kadi 1 heure du temps avant l'heure ñamugol ngol ko wiyete kon sohuru ka sullagol immo ɗon no waɗon darɗe ɗiɗi ma darɗe 4 ma darɗe 6 juulon ɗen no naafon no ha gasa plus que si ɗum ɗon hande kadi ƴetton qur'ana on kadi hay so tawi ko juuso amma non tun hunjiɗa ƴettamo jogande makka amma yata salol janggamo ha gaynoya naasi si tawi ɗa hunji plus que ça ma a hunjaki fonta janga hay so tawi ko juusu tabara on janga juusu tabara on ha on non kadi o lannoya haray ti a fait beaucoup pendant la nuit du destin haray a waɗi buy si ɗum ɗon tun kadi a waɗi ɗum ɗon tawi toujours ça reste la nuit lannari ƴettaji ko waɗa astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay combien de fois le minimum 100 fois sa timmini ɗum ɗon ƴetta kadi inna subhanallah 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 100 fois kala nde wiwɗa subhanallah sa wi subhanallah une seule fois Allah waɗande en arbre ka paradis o tutante waɗante leggal honto ka nder paradis sa heɓino subhanallah 100 fois ti a combien d'arbre 100 sa waɗi kadi 1000 Allah wannama 1000 sa waɗi 2000 wannama 2000 arbre arbre ji ɗe noon leɗɗe wonɗe ɗen noon ka aljanna c'est pas comme ɗe wonɗe ka aduna ga sa yi arbowal gotal leggal gotal ha yiyay hino e maggal mango kono mango wiyete français mangue yiya e maggal piya honno piya wiyete avocat yiya ɗon kadi poire honno poire yiya ɗon kadi pomme yiya ɗon kadi honno lemunne orange hara leggal gotal hingal jogi contenu non façon fruit ji ɗin fap e leggal gotal joni on imagine no joni sa waɗi subhanallah subhanallah a heɓi ɗen ɗon 100 arbre ka nder paradis
andi ara heɓi bokku ka sa gayni ɗon inna subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ɗum ɗon kadi waɗa 100 fois sa ronkino waɗa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hara pandan toute la nuit sa wawi tenugol hara ko sifa ɗum ɗo tun wolata ɓawo a jangude qur'an juula kadi rappela kadi mawɓe maɓe yoɓe ittu sadaka pendant la nuit de destin allah jaɓay sadaka ko ɓuri moƴƴude ko itta kon fof sadaka ko wiɗo wiyete honno sacrifice ko won tigi ittata kon donné au pauvre au mangeant ko ɓuri moƴƴude ko pendant le mois de ramadan ko ittuɗa ɗo kon allah on nayo sowtu nayo double si tawi a itti 1 euro allah récompensete comme si was tawi ko 70 euro ittuɗa no wandi 70 euro ka woɓɓe ina 70 euro sa itti 1 euro Allah récompensete les jours du jugement dernier yawmal qiyama comme si a waɗi 70 euro sadaka sa itti no joli 100 euro égal à combien 700 euro 700 euro 100 euro goto Allah récompense ma 700 euro sa itti 700 euro ko jeɗu ko 7000 euro ɗum ko buy ka si goɗɗo hokkima ɗo joni 7000 euro a weltoto ka weltako a weltoto moƴƴa noon joni no imagine 7000 euro ɗum fof hara ko baraji sa heɓoyi ɗin baraji a nato e aljannaji ɗin ko ɓuri moƴƴude fof sa heɓoyi aljanna sa naati aljanna ɗum ɗo fof ko waɗantan ɗaɓɓugol laylatul qadri horugol juulugol jangugol ko fiyen nato e honto ka aljanna sa naati ka aljanna allah inni fiha ma la aynu ra'at ko woni ka aljanna ton kon yitere yiyare sifa mum wala uznu samiat nuru kay nanari kadi sifa mum wala khatara ala qalbi bashar goɗɗo wawari miijade aljanna ko honno woni ko fotini kon sa nato yika aljanna ton gogo on ton amayata haray c'est fini mo naati aljanna o mayata deuxième de chose on sa naati yika aljanna kadi a nawnata nawnugol ala ton j'ai mal à la tête j'ai mal au ventre pied ɗo pied cassé mi tappoyi ballon hay sa tappi ballon ton koyngal ma ngal abloye sata fiw ko aljanna troisième chose kay ko aljanna fotiri a yata toilette pipi ala ton kaka ala ton mo naati aljanna a ñamay ha hara kono tigi tigi on yata pipi hay sa yari ndiyam honɗum de fof transformata wonta kadi ɗuma honno comme wano wa parfum ɓurɗo wurude o salɗe ɗuma wontata sier on lakkere a yata ton sa ñami kadi ha a ñamata ha ina e ɗo no mi ronki goɗɗo ronkataka aljanna y a pas de fatigue au paradis a ronkata a tappoyta ballon kadi ha goɗɗo kadi ina heeli koyngal mangal ɗum ala ton kadi sa naati aljanna kadi ko ɓuuri e fotude kon kadi juulugol ala ton il est l'heure de prier allons-y on va prier ɗum ala ton a gayrino juulde ka adna ga c'est que tu as prié dans ce bas monde ça suffit ton hande kadi a récolte tout woni hande kadi ko wannoɗa kon ga ala juulugol ala ton jangugol ala ton ko woni ton ko fijugol fija kala no faaliraɗa sa naati kadi ka aljanna ton il suffit seulement ya miijo tun miɗo faala ɗum ɗo sa ini miɗo faala hande ɗe o juillet ɗo juillet ngo présente to yeeso ma directement miɗo faala pomre nden ara directement yeeso ma hara nde woni pré hande kadi coñci ɗi ɓorniɗa ɗin bimbi ɗin ɗon a ɓornotota ko ɗi hande kadi koya change o hande kadi raynugol wuppanela ndi ɗo ɗum ala ton wuppugol ala ka aljanna fiyon ɗum ko si tawi tuunayi si wuppe ka aljanna ton tuunatake ala hay hunde wuppugol ton pipi ala katka ala ɗanagol ala ko fijugol ala nawnatake ton mayatake ton agement on kadi ko nokku gotum hara yoni yata agement o haray ko nokku gotum ko dolde agement ko jelu haray maximum ko 33 ans feƴƴata ɗon haray hande kadi haray ko ɗon toujours ti e jeune ko ɗon wonɗa joni noon avant arrivé c'est là fiyen hewtoy ton noon fiya heɓoy ɗum ɗon il faut travailler dans ce bas monde ko be gollaɗo moƴƴa onon pay koy ko fi wonno ko piiji tati petti on ti watta o nato e aljanna 3 choses sa waɗi ɗin noon haray le porte des paradis sont ouvertes pour toi kon ɗum goo ko juulugol deuxième on jangugol troisième on respectugol hombo paramɓe maɓe sa juuli a jangi a respecti paramɓe maɓe ñande mayɗa o paradis on haray ko comme bonjour ka falla o natiroyta mais sa juulata a jangata a respectata mawɓe maɓe ñande mayɗa o ko honto yata honto ka yiite konto noon falɗo yewde kaka yiite ka aljanna joni noon pour aller au paradis ko honɗum wonti watta
juulugol jangugol respectugol mawɓe makko ɓen ko onno respectugol mawɓe ɓe wiyete pulal comment wiide respectugol kono wiyete pulal teddingol ɓe machallah barakallahu fik teddingol mawɓe maɓe ko onno goɗɗo tendidirta mawɓe makko ɓen ko deux choses si ɓe inni ya accu ko ya accu si ɓe inni ya waɗu ko ya waɗu lanni hara respectiɓe accu ɗum ɗo nani inna awa waɗu ɗum ɗo nani inna awa sa waɗi ɗiɗo hara a respectiɓe a teddiniɓe on faami ɗum joni noon mi resima fi laylatul qadri on lutti 5 minutes mi jonna amir on inchallah mi accita on mi retardi seeɗa hara je demande pardon haɗa mbiɗa yehi hirodiral fatunde valeur laylatul qadri e woli 6 point mi ala ɗuɗɗinde ɓaywonon koye fo kon fayiɓe snaɗo e wolano ɗo 10 point la première des choses ko honɗum woni valeur makko la nuit du destin on ko honɗum honɗum waɗi e makko goo on honno qur'an on koye qur'an on koye nuit du destin woni ko tippina deuxiéme on ko honno laylatul qadri hino mbuƴƴi ɓuuri 1000 mois ɗi mara laylatul qadri troisiéme on ko honno malaika ɓen fof tippoto e jemma laylatul qadri quatriéme on ko honno jibril o tippike wo une fois par an ko woni tuma kadi o tippoto c'est la nuit du destin ko ɗum woni jemma laylatul qadri jowi on ko honno kisiye woni e jemma on pe ɓuttu woni e jemma on fof ha fajiri on feera woni jowi jeego on ko honno kala wurnituɗo rewɗo allah e nder jemma laylatul qadri allah yafoto mo dendagal bakkatuji ko ardini kon c'est les 6 points qu'il faut retenir haraw yejjitari ɗiɗo natta noon ɗiɗo kadi mawɓe mon ɓen innoɓe wakkilo ɓe rewa allah e nder jemma laylatul qadri qur'ana on koye jemma laylatul qadri woni ko tippina laylatul qadri no moƴƴi ɓuuri lebbi wulure ɗum ko 83 ans troisiéme on malaika ɓen tippoto quatriéme on jibril tippoto cinquiéme on kisiye woni e jemma on fof ha fajiri on feera sixiéme on kala wurnituɗo jemma laylatul qadri allah yafotomo dennagal bakkatuji ɗi o ardini ɗi yo toro allah yo allah yaafo en fof bakkatuji meɗen ine amina yo allah arsi on kadi respecte on teddino mawɓe moɗon ɓen yo allah waɗu on fof moɗon e dennagal ɓiɓɓe julɓe ɓen fof hunjiɓe qur'ana e sunna mi toriki allah subahana taala yo allah waɗu barki e mawɓe moɗon ɓen fof onon ɓe tooliɓe ɗo eɓe ala ɗo yo allah waɗu kadi barki e karamakoɓe moɗon ɓen wonɓe e etade bimbi e kikiɗe fiino famirol l'islam yo allah waɗu kadi barki e nokku meɗen on ɗo nde juulirde ka moɓodirɗen ɗo par ce que si juulirde alano e watano moɓodirde ka e weltaniki kadi wonɓe saabu ha ɗo moɓaɓen fof inchallah mi daro wan waɗo lutti 2 minutes mi jonna amir on wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aray min kadi mi salmini on salminago ɗiɗaɓo min ni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aray mi ala jutinde pour 2 minutes e hiɗon andi ko honɗum woni saabu taw allah subhanahu wa taala on okkinulaɗo sallallah alih w sallam laylatul qadri ko goɗɗo goo gorko o immi o rewi allah e nder duuɓi wulure ɓay noon nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam yii baraji on ɗin on say ɓe haawi ɓeni allah joni noon ko honno min mi heɓirta ɗum ɗon a waɗi mofte anden ɓurɓe raɓɓidude e duuɓi yon andi duuɓi ɓawɗo wano annabi num ɓe wora e duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe duuɓi guluji enen noon mofte nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɓuri fandude kon ko 60 jelu 60 60 maximum on minimum on joni noon nulaɗo maki allah waɗanilan joni noon mofte anden ɓurɓe raɓɓitude duuɓi joni noon ko honno min wawirta heɓude sifa ɗi baraji ɗi o ɗo gorko heeɓi on say allah subhanahu wa taala inni wondema mi hokkima jemma laylatul qadri ko ɗum waɗi ɓeni jemma laylatul qadri hayrum min alfi shahrin sa hawrodiri ɗum ɗon no ɓuuri lebbi wulure 1000 mois wano ustase makiri noon ok si feƴƴi ɗon no jeeya e mandeji andugol wondema hande ko laylatul qadiri onti no jeeya e mandeji ɗin ɓe inni wo qillatu nabuhil kilabi fandugol wottugol bareji ɗin haray si bare no wowno wottugol jemma waɗa hito sonka haray nden ñalande ɗon mande laylatul qadri ɗon nden ñande haray deƴƴi no deƴƴi seeɗa ko ɗum woni qillatu nabuhil kilabi haray nden ñande bareji ɗin fof no deƴƴi ɗum ɗo woni no tawa e mande nden ñande woni laylatul qadri no jeeya e mande laylatul qadri kadi
ɓeyni wo usubatul ma'il milhi wo ndeññande haray ndiyam hay ndiyam lanɗan ɗan haray ɗa wawi yarde haray no weli ndeññande seeɗa haray wo awa ndiyam lanɗan ɗum ɗon kay no jeeya e innugol ndeññande kay ko jemma laylatul qadri ma ko bimmi laylatul qadri no jeeya kay e mandeji ndeññande kay ko laylatul qadri yo gandi malaika ɓe jippoto ha ɓura koccuje ɗen ko mbo andi ko wiyete koccure les petits pierres les gravier ndeññande malaika jippoto ko leydi ɗo ha ɓe ɓura ko wiyete kon gravier fo muɗum ɗum ɗo fof no jeeya e mande ko ndeññande woni laylatul qadri inchallah mi toriki allah subhanahu wa taala on yo allah hawrindin en e jemma laylatul qadri jaɓana en ko horɗen kon newna en feere ko ma ko heddi kon kadi onon kay faɓɓen yo allah waɗa barke e moɗon famina on qur'ana e sunna wurna waɗa barke e moɗon juutina gurdamaji moɗon on say moƴƴina balɗe mawɓe moɗon kadi waɗa ɓe dina l'islam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam hara e weltanike amiru meɗen on oustad allah reeni so hara e weltanike kadi ɓe sukaɓe meɗen ɗo fo kadi ɓe wakkiliɓe heɗagol ɗum ɗo jento kadi haalanna kadi e jiwɓe ɓe wonɓe ɓawotoɓen fof onon ɗo fof haray o weltanama yo allah windan on baraji haray so tawi question no woodi ƴetten goto sina ɗon daroɗen ɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu